Ljudi, da li je ovo moguće? Novi video nakon 100 miliona godina. Evo nas. Evo nas je kod vas. Ljudi moji, da. Ćao. Zaista je moguće. Evo nas kod vas. Mi smo krenuli u mali shopping hrane. Kaže brašna ljudi, vidim pošli kupno brašna. Svi ljudi misle nestat brašna, nećemo ni kupovati brašna osim jednog kilograma. Najbolje bi bilo da se pakupimo i da brisimo. Nećemo mi još nigdje. Hajde baci ovdje Marko ako imaš ovu koru. Imam. Baci šta imaš. Došli smo u Bingo City Center, tako da vas vodimo sa sobom u shopping. Nismo ovo nikada radili do sada, pa... A može u 2 buna? Ajde probaj. Ne znam, ne može. Marka, 2 ili 1 euro. Vratit će mi Marka. Ćemo mi ženiš Imam joj eura, čekaj. Tako da vas vodimo sa sobom, pa hajde vidimo šta mi to kupujemo. Nekoj prosječnoj kupovini. A mi šta nam treba? Treba nam pol Binga. Dobro, konkretnije malo. Pa šta treba? Najviše ulja i brašna. Devojte sve. Prava. Ne zna čovjek u prava Bosanka. Šta ti treba, ali treba svašta ne kupovati, stvari zalihe. Pa ako pukne. Ako pukne, draga. Ako pukne će i nama glava. Molim vas, nemojte to da sada to ozbiljna mira. Ma ja se zezam malo, ali ne daj Bože ljudi. Nemojmo ljudi da stvaramo paniku, sve je okej, kupujemo samo zato što nam treba stvari, ne zato što se bojimo bilo čega. Nije Bogom jako. Bože žene, Bože lude žene. Dobro, hajde da vidimo šta ćemo. Nisi u live-u, nego si u videu. Da podijeli večeras. Eto. Samo na profil uključaj. Otključaj sve. Žalka svijeća ne može izgoriti mjesec. Da miri nama strah. Izliječimo, uzmi svijeća, Mira. 2 svijeće. A ne možeš uzeti tih malih, to paklo možda. Koji ima? Eto, 4,70. Ovo? Aha. Šta će me umočiš prst u to i gotovo? Šanica, nećemo uzmati svijeće, normalno. Kako svijeće? Hajmo mi da uzmemo toaletni papir, to je tebi najbitniji. Tako je. Hajde. Evo. A što taj uzmemo? Jel to onaj isprekidani? Jes. Nećeš mi to. Super je onaj isprekidani. Nećeš mi isprekidati. Super. Ne moram ja, povučem onu rulnu pa sve odmotam. Ovo odsječeno i to je to. Što je skup ovaj toaletni papir. Hajde vidim. Šalim se. A vidi ovaj 10 maraka, daj ti ovaj uzmi odmah. Koji? Ko ovo proizvodi? Bingo. Može. Hajmo dalje. Hajde. Ljudi, ne znam koja je pointa ubrusa, ali mi koristimo kao da sutra ne postoji. Mi koristimo ubruse. Možda uzmemo na jedan debeli, velik... Nemam ga gdje staviti, vješ. Nemam ga gdje staviti. Gdje je onaj moj šareni, nema. Dolce ti koristiš ovaj? Ma ja koristim kakav ima. To se skupilo, ljudi moji. Dobro je to sve. Hajde daj obrus neki. Izvinjavam se, osvježivač za WC školjku. Da li to zaista postoji? Ovo lijepo miješe, moram priznat. Violeta je zaista jedan brend koji ja volim. Jer su se pokazali jako dobrim u mnogim situacijama kada je to bilo potrebno. Hajde Mira, izaberi ženo, draga. Moja ovaj ubrus bio marka i 25, sad marka i 85. Pa šta Šamira, sve poskupilo. Ljudi, mi definitivno kupujemo macama napolju koje imamo hranu. Hajde, daj im odmah. I ovu hranu kad vidim, Bože, pomislim odmah nacicija. Lijepo ona, ajde i ova im je lijepa. Neće i tu, a i stacija. A uzmi ovu gore, malo promiješaj im tih okusa. Imamo ljudi mace, imamo 4-5 mačke napolje. 5 maca napolje. Moram vam snimiti ljudi mačke. One grebu po vratima, hoće da razvale vrata. Ja im kažem šuti, ne grebte. A one lutke... Evo, ona ima Bingova hrana Marka. Neću. Moramo probati. Marka? A one lutke moje grebu, šta veli izađe da mi daš da jede. Uj, kad išta prospe, znači Amira je kriva zato jer ona odvrne svaku stvar. Vidi, stra.
Ja volim da vi pomiriše. Zavrni to, dobro. Zavrlo se. Inače ovdje u Bingo City centru, odnosno u svim većim Bingo City centrima imate i Curaprox četkice i proizvode, pa ako vam treba, evo vidite, imate i paste, pa ako vam treba, evo ovdje iza, tu imate. Čuvaj, Bože sad. Ajde, Bože sad. Ovo je, gdje tam, evo ovdje ti tvoje ovo? Nije tu. Lovita, jel? Nije Lovita, nego i sve ti je tu. Amira obožava ljudi Lovitu. Hajde uzmi jedan. Ali ja imam ljudi koji... Evo ovdje je tvoja. Nije, hajde tamo. Inače ljudi imaju i ove kraški odlični. Sad ću vam pokazati, nema ga onaj, evo ga, sa limunom, ovaj odličan, boga mi kolač. Prekrašni. Lasta, što mi je to poznato? Lasta čak nije. Da, tu sam prošli neki dan, vratilo se u proizvodnju. Evo jedna besplatna reklama, toliko mi je lijepo pakovanje. Evo, probat ćemo ovo jedno. Eto, neću, ja to ne volim. Hoću, ja volim ovo. Eto, šta ti voliš? Šta ti voliš, žena? Čekaj, sad ću. Hajde vidim. Znam ja što ona voli. Štark. Ljudi moji, ja kad sjednem... Pa tu si rekla 500.000 puta. Ja čitav ovu kutiju smažim. Da se ne okanim dok je ne smažim. Aha. A da ja tebe upoznam sa svojim učinima. Evo, našao sam nešto iza sebe. Smije se za mršavljenje. Evo, moja prijateljica Emina će gledati ovo. Emina, uzimam nam ovo. Ja. Šut. Evo vam ovdje jedna preporuka za bučino ulje. Šta kažeš, Amira? Šta ću, hajde da je... Šta hališem? Sinoć došao s utakmice i kaže, nemam ni jednog pudinga. O, ljudi, koliko ja volim pudinge. Kupi, hajde sad. Ali ljudi, a ja ovdje da vidim. Vidi ova 3, a 2 su 3,80. A šta ću tu mi gotovo pa isto, nije? Pa dobro, hajde isplati se. Jesu ovo ovi? Ovo je koliko dobro i pudinzi, ljudi, dragi. Obožavanje. Tako uzmi još jedno. Pa nema, ovo je samo čokolada. Super su ti pudinzi, preporuku imate, apsolutno. A šta je ovo od jabuke, zobi i grožica, skira, ovo je super. Super fazon, ali nisam probao ovaj, moram priznat. A gdje je od vanilije ovaj puding? Nema ga. Hajko pogledam neke proteinske, nego se ne udebljio malo. Evo ti mlijeko. Ljudi, by the way, jeste vidjeli da više niko ne nosi maske? U Bosni se više ne nose maske i ni unutra. Ljudi, ljepote, prodisali smo, pročepili smo disanje. Života. Hajde, Amira, uzmi mlijeko ako hoćeš. Amira inače uzima Bingovo mlijeko koje je... Kupuj domaći, šta ću ja kupovat megle i ovo megle. Pa megle su domaće. Meni nije, meni je naše. Bingovo, kupujemo mlijeko, ali ja kupujem, moram priznat, mlijeko sebi, jer sam vidio da mi laktoza totalno ne prija. Ja uzmam megle, ovo, bez laktoze. Jer mi toliko teško padne na želudac. Znaš šta? Sutra mišići u kanu. Ajde, nismo dugo to jeli, boga. Ajde, čekaj da kupimo ovo vrnje. Ajde, ženo, pa ne treba nam to za to. Sam kada mi viš da kupuješ megle. A šta ću kad nemam tu? Ne vidi se, pa megle je ono domaće, treba samo kupati domaće. Apsolutno da. Šta ću kad nemam... A ti misliš tuzlansko? Aha, dobro, hajde. Hajmo dalje. Ovo je ljudi moj omiljeni dio. To su ne kolači, nego pudinzi. Ljudi, omiljeni dio. U Bingo City centru je ogromna ponuda ovoga što se tiče, obožavam. Ovo su ljudi odlični pudinzi. A boga mi su skupi, ali su jako dobri. Unutra imate nekakve kao komade torte. Drži Amira. Izvolite. Da gledam ko mi je stao iza mene. Kako ste, Merima? Dobro, vi? Odlično. Jeste me poželjeli svog omiljenog kupca? Vidite da sam došla da vas pozdravim. Svog omiljenog kupca, jel da? Hvala, Merima, puno. Izvini, pojao mi je neki dan pudinge. Slušaj, Merima, pamtimo i bolje dane. Kao i svi mi, jel da? Jest.
Biće to dobro ako Bog da. Ovo meni, ja Marina kupim, on pokrka i moje. Pa ženo, a što kupiješ taj mali? Neću veliki, čejf mi da jedem iz ovog malog. I ja više volim. Neću ono volko, široko, ne možeš pojeti sve od jednog. Ja otvorim ono veliko i pojedem odmah. Ne mogu ja. Ovako malo. Pa ja malo pojedem odmah, a i veliko pojedem odmah. Ljudi dragi, moj problem je što se ja brzo umorim od ovog shoppinga. Još vam nešto moram pokazati. Ali nisam ga vidjela tu, čekaj da vidim vam šta ima. Hajde da vidimo šta je vidjela. Ubice, ljudi dragi, izmorio na mene. Šta hoćeš? Nije ovdje. Nije ovo, šta reci mi? Ostalo mi u autu, ne mogu pokazati. Ja znam sve gdje se nalazi šta ovdje. Ima jedan divan namaz, Megle. Dobro, jedna ga kod kuće, Amira. Nije, ja ga ponijela na posao, danas šterala. Dobro, evo ljudi. Ovaj namaz, vidite šta piše, butter krem. Butter krem, vidite, Megle, fantastičan. Probajte, spominjat ćete me svi. Ja namažem sebi krišku, komadno suhog mesa na to, sir na to. A gdje ti je sad suho meso? Nemam, šta ću. Šta ću. Pa koliko to košta iz njih? 2,65. Ajde, okej, ajme, molim. Ima suhog mesa. 35 maraka, ostavljajte odmah. Ostavljajte odmah. Dobra komadina. Poklopi to odmah, ljudi dragi. Sama krtina, joj. Neću, poskupilo suho mesa. Poskupo. Ne možemo, zaista, to me malo frustrira što je toliko skupo. Ljudi moji, i ovo je dobra stvar. Boga mi ti reći malo prije, neću Megla, sve Megle uzimaš. Super, Megle je domaći proizvod, Amira. Evo glavni odgovorni za ovaj ovdje dio. Ja volim najviše da ovdje kupujem voće i povrće. Toliko je lijepo sve sređeno, uredno, divno, vidite. Ovog mladog kupusa moram odmah uzeti. Dobro. Vidite nije ljudi tamo. Ja, ubica. Ovo brašno imam, sam da vam pokažem ovo ovdje. Evo. Uđe brašno, uzeli. Mi smo uzeli 3-4 kilograma brašna. Pa zbog takvih kao što si ti nestaje brašna. Pa šta? Šta se Bona bojiš? Pa šta se ti bojiš? Slušaj, brašno svakako ne jedemo puno, Amira. I da šta bude... Ako ništa, ima uštipke, ima palačinke, ima hljeb. Aj Bože, ubiću se. Ubiću se pa da imam još 500 kila više. Kaže mi soli neću. Amira, ne lupaj. Kažu, Boga mi Amira, molim te, ne procpaj ljudi. Nemojte da Amira širi dezinformacije i da plaši ljude. Sve to, ako Bog da, okej. Samo vi napunite rafe. Jao, što me nervira. Evo snimamo sad pa ćeš i ti biti u videu, jel možeš? Može. Kako zoveš? Merima. Merima, odakle si? Puračić. Puračić. Haj. Merima. Haj, Merima. Jesam ja te odgovaram? Molim vas, odgovaram. Odgovaram? Molim lijepo. Pa ko kaže da ne odgovaram? Ovo je zaista najbolje vinkovo. Tako da ljudi, preporuka apsolutna. Mahunova im je odlična. Viš ovaj grašak sa mrkvom ne možda? Imam tu, gdje ostavim? Čuveć taj uzmi dole. Imaš dole zamrzivača, Mira? Imam zamrzivaču čuveć. Pa to je puno nije on skup. Neću, imam. Nemam gdje ni dole staviti. Evo gospođo, vidite vi gospođo kako vam ja život živim sa svojom majkom. Vidite gospođo. Kako zovete gospođo? Pa snimam naravno. Kako se vi zovete gospođo? Kako zovete gospođo? Recite šta ste htjeli? Šta ste htjeli za mene da kažete? Da si jako fino dijete i da pozitivan za mlade. Hvala vam, gospođo Zado. Mira ljudi udavi ljude da voli meso. Bože, draga Zado, vidite vi moje majke. Luda žena, draga Zado. Luda. A onda ljudi, obavezna rafa je rafa sa vodom. Daje oazi. Mi ljudi uzmamo u enormnim količinama oazu od litar. Ja tako mogu pratiti koliko popijem. Jedna da ponesem, druga da ponesem, treća da ponesem. Ne mogu više nakupiti. Dobro, pokažem vam sve cijelu kupovinu kad dođemo kući. Kiselu oazinu.
Pa eto, kup mineralna ti je tam, pravo. Neću, imam kod kuće jednu čitavu ovazinu kiselu. Sad sam se sjetila. Dobro. Mi je, kažem, idi ženo naprijed, stani i vađi. Nego ona ne. Idi. Dosta će eksplodirat voda. A majko moja, ljudi, stresini sa njom, vječno stres. Ljudi, evo ga, gotovo, pa zadovoljan sam, moram vam priznat. Mislim da smo kupili svašta za taj neki iznos. Šta kažeš, Amira? Je zadovoljna ti sa kupovinom? A graj sad ovdje ovo malo. Pitam te, je zadovoljna sa kupovinom? A vidite što mi je metlu prepolovio. Pa naravno, treba ući u gepek metla. Ne može svakako. Hajde, stavljaj kese, ženo, hajde. Čekaj, da napravim Jao, ljudi moji. Opšti haos mu ovdje. Jao, ljudi moji dragi. Ljudi moji dragi. Evo, kako ti to gledaš u kameru? Ide malo snimaj dole, ne gore. Ljudi moji. Ja, ljudi dragi, zaspa. I mene obara. Zaspa. Ono kuće da odradi malo posla. Tebe obara, najeo se, ja nisam ništa jeo. Ja. Onda kuće da odradim posao što imam i onda dopade Mine i Ahmeda. Malo da se smijemo, da uljepšamo ove gadne dane. Situacija nije, ne sviđa mi se kako to se zvuči, ali valja, imamo dvije opcije, biti negativni i biti optimistični. Ja biram ovu drugu, ali također biti i realni. Neće, bit će to ako Bog da opet sve kako treba, hajde, nije nikom do... Vidiš da jesu. Pa dobro, šta, jeste, samo treba biti... Pozitiva i čao. Samo treba to pametno sve rezati. Ako ljudi zagrbi, bješte kod kojim. Ne govorimo o tome, nego govorimo o cjelokupnoj situaciji, nije problem samo rat, nego bit će ovo posljedica raznoraznih poskupljenja i raznoraznih svega, ali dobro, valja nam to pregrmit i podnijeti. Samo nek ne puca, eto. Vidiš, tipično bosanski. Pa samo nek ne puca, pa ko voli kad puca? Pa ne treba da se povećavaju sad cijene enormno. Pa valjda neće se povećavati. Kako god ljudi, bit će to ako bude dobro, moramo pozitivno razmišljati da bi se pozitivne stvari i dešavale. Ali izjednačili smo se u cijenama sa zapadom. Baš sam danas rekao svojim pratiteljima, evo jedna pozitivna stvar, moja nova jakna je izazela 15 krajeva, super mi. Šta kažeš, Amir? Olično. Eto ljudi dragi. Olično. Odosmo i da, pozdravio bih, ja sam pozivam pred Mejdana pa se ja sjetim, pozdravio bih mamu Džanana Muse, kao i Džanana naravno i njegovu. Evo i ja je pozdravljam, Mirza mi je prenio utiske s utakmice. Sinoć mi se javila po izlasku sa utakmice da kaže kako gleda nas i gledala nas i u Americi, tako da hvala vam puno, drago mi je da smo vam makar malo uljepšali te dane. Eto. Hvala i od mene. I Džananu i mami njegovoj sve najbolje želim. Odo smo ljudi, pa vam se javimo, možda vam pokažemo što smo kupili ukratko. Pa šta ću, vidjeli su sve što smo kupili. Nisu vidjeli sve. Ma šta nisu? Elem, dobro je to. Hajde ljudi dragi, javimo vam se malo kasnije, može? Haj ljudi, haj čao. Haj čao. Haj čao. Evo, vidi momka u vidu. Evo. Kako? Vidite vi pametnica, onak nema. Pa znaš ti da on nas prati? Ćao, i Živinica. Ćao, Živinice. Ćao, kako ste? Dobro je, kako si ti? I mi tebe. Evo nas ljudi, stigli smo kući. Noa, gdje si? Sad ću vam brzinski pokazati. Uj! Hodi da te vide ljudi. Uje se udebljala, Noa. Hoćeš me ljubit? Haj me ljubi. Ljubi. Molim vas da se ovo ne shvati nikako drugačije, nego samo da vam pokažem kako i koliko izgleda jedna potrošačka korpa u... Vidite ona gleda moju venu. Što tu ne ideš, ne kutaršiš? Tako da ljudi moji dragi, evo sad ću vam pokazati... Šta ti je to na nozi crveno? Sad ću vam pokazati šta smo, zato što sam sjedio na nozi. Jao. Drpo se. Sad ću vam pokazati šta smo kupili za 155 maraka, mislim. Ja sam zadovoljan. Očekivao sam da će biti skuplji. Tu nema mesa. Pogledajte. Ajmo da vam pokažem. Znači ljudi, kupili smo
ovih paprika, Evo, imaju kruški, naranđi. Amira pije ovo mlijeko, ja pijem ovo mlijeko. Ne pijem ja nikako. Bez laktoze. Da nema mi šuškat sad. Čekaj da izvadi, ti rekao izvadi. Jao, ljudi. Evo. Evo ovdje stavi now. Onda, evo ga, Amira voli ovu skuša fileti, ubrusi, naravno, oaze puno. Bože, ženiš se smije, Amira, molim te. Ja koristim ovu Membramovu prsa. Žene, nije normalno. Nije normalno. Gde šuti malo? Gde šuti? Imamo brašna. Imamo brašna, baš puno. Gde šuti Bona malo da snimim? Brokule i mahune, ove su bingove odlične. Kupio sam ovaj novi puding bourbon vanilija, dolčeli. Imamo i začenicu. Bitno je da ima začenicu. Majko moja mila. Majko. Ja koristim ovaj mljeveni... Sve ono koji ljudi koristi. Jesi normalna? Onda su mi super ove turske Choco Lips čokoladice. Evo, jel ti ovo ne koristiš? To ja nosim na postu. Pa ti koristiš Evo, to. vidi. Onda sam kupio ovaj s kokosom nekakav. Stani. Gde pokaži da nosim ovo? Evo za maca. Cicarama. Amira voli ovu koli tjesteninu. Odlična koli. Naravno, Podravka supica. Ovo nam je preporučila Mirela, pa hajde da probamo. Kaže pola marke ovo, ako sam ja dobro razumio. A nije Mirela, Merima. Eno Mirin dole. Keks, ovo, folija. Pa ja nju stalno prekrstim. Karfiol. Ko je kupio ova 2 lana? Ja. Zašto? Nek ima, nek se nađe. Bourbon vanilija, još jedan i nugat, drugi puding. Ja sam kupio ovo od Binga, kilogram ovih kužića. Ja volim najviše ovo ili pene. Evo još jedno ovo, ovaj puding koji ja volim. Kupio sam da podržim domaći proizvod Lasta. I zaista sam se trudio da ovdje budu uvijek gotovo većina domaćih proizvoda. Kvasac, ono što Amira voli, zrnati sir, moram priznati ovaj mi je najbolji, ima još jedan njemački koji je jako dobar. I ove pudinge volim jako, Zelene doline. Jagobela, evo to nije domaći, moram priznati. Tunjevina. Bingova. Onda imam još jednu tunjevinu, gdje mi je? Evo je. Ne, to, ovo je odlično. Eva, sardine. Kupus mladi mi kupujemo. Amirina Lovita. Podravka ove. Onda ovi tuferi. Amira evo voli ovaj nekav serijal. Ja uopšte ne volim. Odličan. Šećer, palenta. Ove jufke su odlične. Kolijeve. Već smo ih koristili nedavno. Zaista savršeno. Klasovo brašno. Evo još onaj jedan keks što je Merima preporučila. Vrhnje. Proljetna mješavina. Ova je zaista dobra jer dođu ovako ovi krompirići, lijepa je. Jabuke. Karfiol. Kel. Raženi hljeb. Evo ovo mi je super nekakav fazon. Gotov već raženi hljeb, pa onda samo da ga izmijesimo. Ječmeno integralno. Batat. Maramice. Brašno. Batat. I majoneza. Jesi zadovoljna s kupovinom? Je zadovoljna? Meske! Meso ćeš ti, draga. Meske, pa ti ja ono što je najskuplje meni. Ja, jadnice. Nema veze, kupit ću ja. Oj, Bože, uščakla me u leđima. I riža nam je ostala. Kakav ti je ovdje, izvini, ovaj jastuk? Šta te briga? Seljački. Neke. To ćemo skloniti. Neke, nećeš ti meni sklanjati. Ti sklanjaju kod se. Seljana? Neka je seljana. Ljudi, dragi, toliko... Kakva seljana? Isušlo mi se grlo. Toliko od nas za ovaj put. Hvala vam puno. Nadam se da vam se svidio ovaj povratnički vlog. Vidi. Da ljubi majku svoju. Da ljubi majku. Ljubi. Hvala vam puno što ste gledali. Ljubimo vas i... Još ima nešto da vam pokažemo, ali to ćemo... drugi puta. Nema drugi puta, sutra. Pa u drugom vlogu, ne u ovom. Ja. Izlazi večeras. Ljubimo vas, želim vam ugodan vikend i uživajte u današnjem danu. I od mene vam želim sve najbolje. Ljubino!
Ćao. Nisi pokazao ljudima što sam razbila luster. Ne vezi, haj čao. Razbila sam ljudi luster. Ćao.